Kastala ti biag! Ket ita, adto iti pakasaritaan anaadaw iti pagsasao ako na. Saan ka nga utang, no saan mo akabailan abayadan? Tampok ditoy programa tayo. Kastala ti biag! Kanya dagita nakasupo tayo. Agdamag ka pay lang. Ah. Tulungan nakit di amang ibagkat ka dagitoy ije kusina. Nag-grocery ka? Nangalamit ti kwartam? Ay, question question. Ison tumot lamangan ka. Mas dawak man, tanagado ti ginatang mau. Ay, awanan ti ado a question. Na. Ibagkat mo dagita daduma. Ah. Kita anak pay lang. Ay, diskumpyado ka na unay. Karni ti sidaan tayo, nanang? Fried chicken, kunamot Mabisina kon. Ken anya ja imbagakkan ka? Ano na imas ti sidaan tayo? Anya tiyawag mo kanyak? Anya day jay, nanang? Nalipata mon, ano na imas ti sidaan tayo? Mami, tiyawag mo kanyak. Ayun, gayam. Mami, gayam. Ala, ing kaayabanan dagiti kakabsat mo, tamangan tayon. Wan, nanang. Inakayaban idan. Mami, kunam. Ay, wan, mami. Ada ketchup tayo? Adda. Sige, ing kaayabanan dagiti adding mo. Ay na, awanan tinabati aparakan ka. Itaypay lang aming ay ayabanda ka. Di ora eksida akton iti tuyo. Itang adda na imas asidaan, agbiro ka iti tuyo. Ay, puro frozen foods dagiti inalak asidaan tayo. Mas dawak man ken ka, Perla. Apay, nangalamit ti inggatang mo kadagita? Apay, nuawan kwartak, saan akon ang makayawid iti naimas asidaan? Ah. Ay, nalaingak a dumiskarte lakay. Saan nakaskan ka nga awan pulos ammo nang agdiskarte iti biyag? Oy, Ingrid, naimas day tabalon mo Wan, longganisa. Sika, anya ti sidaam. Suilaeng. Pagkudwantan, aday ti sidaam. Oy, mabalin. Oy, sige man nga ron. Amom, paborito ti longganisa. Gadwag nga roden, wan. Amom, madmadlaw ko akanayon anaimas ti balon mo asidaan. Adda nga min kwarta ni mamik ita. Mamim, Wan, ape akas lamas daaw ka? apay ang mami itan. At paano talang matananang ti awag ta Mami kano, ti awag ko kaninanang ko. Nukas jay nga do ti kwarta na. Oy, kas Joy. Uy, kas lagbibisin no ko Ay, nakunamot kan ka. Ato ti sidaam. Inutom da ita. Tani, nagado ti balon mo nga inapoy. Thank you, Ingrid. Agkuyog tamanan ko maamangan inton bigat. Oy, anya ngay gayam ti balon manan inton bigat. Hotdog! Hotdog mat ti balunan nyo ita ije eskwelaan. Sagtatalo kami kada ading ko, Wala, tapno awan lugi. Nanang, napirdin to'y sapatos ko. Kitaam nalukyab ti swelas na. Nan, kita akman. Mabalin pa dayta. Daita kaon. Anya mo to da ito nan. Kababain, kat kabarbaro ti sapatos dagiti classmate ko. Bayam, taigatangan kanto iti baro. Yay! Di sa balimot a kolor kan style nanang. Wan. Anya jay kunakkan ka, anas kan ayawag mo kanya? Ay, wingaya. Mami. Agbibisin kamot ang maawagan iti mami. Apay, ada kwartam nga igatang mo iti baro a sapatos ti anak mo. Manuti ka sa pulam akas, kumaray. Ada 6,000 mo dita? Para 6,000 lang. Ada. Ay, sos.
Inruwar mo mat adagusan day tasagsa sa nga ribhom. Bilangan ta ajay utangam ako nam. Manon, 6,000 laeng, maray. 20% ti interest day ta, maray. Awan, sige laeng. Manumat lang ay day ta 20%. Sige, inayon kung dito jay inutang mo a groceries idi Wan, anya lakit din. I-plus mo lata, di talistaa. Umanay kanyang day ti ginatang mga sapatos ko. Mami. Wen, mami. Umanay kanya. Sagmamanungay day ta. 5,000 laeng. Anya, nagninamatan. Diyak pa'y napadasan tinagsapatos iti kastat kangina. Ipasikat ko kadagiti classmate ko. 5,000 ko naman. Ket, kasano nga dagiti ading na, ay agsilos dagijay. Agpagatang dan tumot iti sapatos da. Saan pa'y mat anaperde dagiti sapatos da? Gatang kay lagatang nga kasla kay labak nang. Ay, adda ka manen na kontrabida. Ah, Uy nga rod man. Sa ni tatang. apay at tatang. Di mo tamami ti awag yung kaninanang yaw. Anya ti kayat mo? Daddy mo, tiyawag daken ka? Ay kiuna Ay, saan mo abagay ang maawagan iti daddy? Taawan mo't makukwartam. Anay ko! Ouch! Nga ka matan, Ingrid. Binadag ka man ang tuy saka ko. Ay, sorry. Ay na, kabarbaron sa mananday ta sapatos mo. Itamla ang anadlaw. Why na, nagmayat man. Daytan sakit di kat ti uso ita sapatos, Kat talaga mat. Amom, nangina da ito sapatos ko. Katwan. Ay na, kaya't kumatikas ta sapatos. Hangam, saan nakabaalan agatangan dagiti naganak ko. Nangina ka nung amin. Bagay na da ito uniform ko niya. Ay na, makapaapal ka mat, Ingrid. Akuray ka. Bimak na gayon sa amatan. Apay mo tanak ko nam dayta. Takanayon na naimas ti balon mo asidaan. Ita, nakagatang kayo iti sapatos mo anangina. Hoy, adu ti kwartayo Medyo! Apay ngay pare, hindi matlag tudon. Ay, wala nga rin paray. Dahil tamat yung oraya. Matay samet din dagiti mula ka na tanga. Ay, dahil tamat yung may sapag nervyos ak paray. Sapay, nagado dagitin mulak anatang ita. Sapay puro utang mo, itimpo unak dito pare. Ta sino ngay matisan nga umutang. Problema no sa dino nga tanti pangalaak mo iti pagbayad ko. Anya ti ko na genius, lakay. Ape, di mo nangag. Madamaak nga rod nga aglutluto itay. Dahil ito'y kanutikag. Mabayag ka no, mapasaran tayo. Ay sus, kasanon nga'y dagiti mulam anatang? Ay, dahil nga rin tidakil aparikot ni abo mabangkag. Apay, saan ka di adim makkel dagiti mulam anatang? Kasano dumakal ka, nagbayag mat, adi nagtudo. Ay, kasano nga rod itan? Yung kangamin kita na. Di ka ngamin bumisbisita, di bangkag. Kumare Perla! Kumaray! Sa dino ti papanam? Ay, kwamaray. Mapanak man ije bangkag nila kay ko. Sigurado amapan kayo agburas iti bunga dagiti mula na anatang. Iso nga rod amapan ko kitaan. Ay maray, addan pagbayad mo ije inutang mo a groceries. Ayun gayam, ije inutang mo akas. Judith na gayam ang. Aya, Sa anak amadanagan kan kamaray, tamok nga da pagbayad mo. sika, sa dino nga iti papanam? Mapan ko idarom dagiti nakautang kanya kasaan nga agbaybayad. Anya? Ipabalod ko idamaray. Nagrigat da singiran. Siyak pa iti apaan da. Iso nga idarom ko ida. Paibalod ko amin ida. Apay nga'y anagango dagiti mulam anatang lakay. Uwan nga rod. Iso nga rod ti kunak.
Anya nga iso ako nam. Di mo imbagbaga akas to'y gayam tinagbanagan dagiti mulam. Kaya na tamayat pa'y mo idi. Kayat mo asawan. Saanan ang maisalbar dagiti mulam? Maisalbar mo ta sa asawam. Kita magbet-betak pa yun tidaga. Maibaludak nga rudan. Anya! Maibalot na sa asawam. Ay, tangay, sana na maisalbar dagiti mulak anatang. Agkuy-kuy yakoy aklatan. Kabayatan nga, gururayak iti tudo, pare. Adan nga gringat, ti panagbiag tayo no kastoy. Katanya nga rod nga kasta talaga. Problema kaya nakautangak. Ha? Sino ko mati awan utang na, pare? Ay, sabi awang pangalaki ti pagbayad ko, pare. Imbag ko nam kanyak, pare. Tanagururnong ni bakit kaw. At damat basit pagbayad mi, kadagiti utang mi. Ingrid, apay nga da ka dito likod ti eskwilaan. Di nakman surut-surutan. Ay na, kaya't kung nga ron nga agkalangan taman ang mga nakaslaidi. Awan na ima sa sidak. Sardinas lang dito yung pabalo ni nanang ko. Oh. Ha? Ay, aywan. At dan sa laok na marunggay. Di mo man kita-kitaan. Ay, pimugrot kayon samot kan, Ingrid. Diyak man mo. Awan mat manan karga na, Jeref me. Unay mo dagiti akabalay kung taidlak da amin at tawan. Ridaw. Sapay nakapunpudot mo ti panawan. Saan mo ano katandag iti tawa? Lukatak atap no, presko ti angin. Basta saan mo alukatan kunak. Apay aya, agan ano ka? Di mo kunain akabuteng munti lawag. Kwa? Kumari po na! Apaw! Diyan mo kumarim dahi diyan mga awag ka. Shh! Ha? Di ka natagari. Aguri ka man. Aglin na wag taman. Eh, Anyat mapaspasamak. Adan sa kabuteng mo kumari po na! Nudi kag parang idarong ka! Anyat ko na. Ay, sos, anya nga'y ti aramidak, lakay. Ipabalon na kunday ta kumarek. Tapay. Apay, anyat inaramid mo ko ma? Ay, dagiti inututang ko akan kwa na, ha? Imutang ka kan kwa na? Namnamaak ngamin ang makabayad, no makaburas ka itinateng mo. Ay, unay kan. Nagkunang amin nga umutang ka. Eh, lakay. Dahito ititanda na ma. Saan ka nga utang? No saan mo akabailan abayadan? Nawatap! Wen, lakay. Ingrid, makamukan dito balay. Bantayam na giti ading mo. Tada papanan mi kaninanang mo, ha? Sa dino aya ti papanan nyo. Mapana ko maijibalay ti classmate ko. Taagaramid kami ti project ni. Mapan mi kasarita dyan nakautangan ni nanang mo. Ibagampay laeng, mait. Tapno ang muda, dagiti naiimas asinsindada, apuro utang. Ala! Iso ka sa pulan, mapan mi kasarita. Tapno di da idarom ni nanang yaw. Nanang, pudno ka di ko na ni tatang? Ay, saan mo apatpatyan ni tatang mo? Kundi mo man awag-awagan ni nanang mo iti mame. Tawan na pulos makukwarta na ita. Sige nga rod. Isublik to tiyo sikot nga awag ko kan ni mami. Nanang. Wan, kasta ti awag ko kan kwa na. Nanang. Angam. Uray, madagiti naganak dagiti classmate ko. Kat adamat laut utang da. Wen, ang madapagbayad da anam naman da. Ningay nanang mau, pangalan na ko may tipagbayad na. Intakit din. Sumanao ka pa'y laeng. Maladaw tan iti hiring. Basta laglagi pa ma, bakit? Saan ka nga utang, no saan mo akabailan abayadan? Titan gagayem, tinaggibusan, ti pakasaritaan tayo ita. Ana adaw, iti pagsasao, ako na. Saan ka nga utang, no saan mo akabailan abayadan? Tampok dito'y programa tayo. Kas talatibiyag! Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon
ni Teresa Kalay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo TMPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Kas talatibiyag! Agyaman kami iti inkay Panang Tarabay. Kas talatibiyag! Ket ita, adtoy ti pakasaritaan anaadaw iti pagsasao ako nana. Ti kinaimbag kadagiti naganak, ket agpaay aswerte kadagiti anak. Tampok ditoy programa tayo. Kas talatibiyag! Nanang! Nanang! Ayan mo! Dak dito'y likod. Nyater aramidam dita. Napigsa nga min ti internet. Dito'y kaaruba. Dito'y likod ti balay. Umay mo kitahan da ito'y inset ni manang mo a picture. Di kagatgatang na ay alugan da. Kita, Ha? Gimatang dama ng Gemma itilugan da? Kitaam ko nak nga men, nagmayat. Oh, nagsilang nay. Kitaag man. Oh, dayta. Eh, kabarbaro ka no dayta. Automatic ka now. Ay, imbag man dama ng Gemma taaddan for wheels da. Ay, kat kastala ti biyag Ada nga ron igatang da. No inlupas mo kumamot ti kursom nga accounting iday. Oh, day, adamot ko makastalugan mo ita. Tila malaglagip ni nanang mo. Kahit gumatang ka iti sidaam. Pangalak nga iti igatang ka. Ipanpanakil mo anak kagatang dama ng Gemma iti baro alugan da. Di da kapay met mapurwakan iti ure igatang mula kuma iti sidaam. Daytoy nga ron di in reply na. Idi dumaw daw at iti igatang ko iti sidag. Awan ka no kwartada. Taday to iti ginatang da. Ayun gayam nanang, agisursur kami ita iti lamas. Ay, wun Tadagayam kulong-kulong yawn. Iso ati nagatang dyan na urnong mi akwarta. Mala, di ka madanagan. Ikan ka iti igatang mo iti sidaam. Manwakilo tigatangan ni nanang mo. Awan ka no ti kwarta na. Ikaklatan iti uray may salaang apiraso abangos. Awan pa'y buwi na mano ta, bakit? Ay na, maipaibusta da ito'y lako ta itang aldaw lakay. Di ka madanagan. Dumagas taman pa'y di tabalay damanang ko, Gemma. Gumatang nga ta. Padasag alakwan Iso ka di day ta, je, kagat-gatang dalugan da. Wun, iso day ta nakaparking di ta arubayan da. Apay ngay. Nabungan mat ititol da. Di da nga rod kayat amarugitan. Kabarbaro ko naman. Kitain ta kumano anya tilanga na day talugan da. Nasilang ka no, kuna ni nanang. Kinalabaga ka no. Ala, dumagas ta nga raw. Parang gumatang ni manang mo itilako ta. Basta unay mo ti panangabong da ititulda da ito'y baro alugan dama ng Gemma. Ikata man titulda takita. Ay! No. Makapakigtot ka manang. Ay, pangaasim ami. Tadi mo ikatenday tatulda takabarbaro alugan me. Kita laeng mo. Unay mo da ita a reaksyon mo manang. Ay, agungot ni manong mo. Kita kumalaeng mo. Ngam agungay. Magasgasan nga rod. Ay unay mo tan. Gasgasak man langan. Ay, agtal na ka. Makita na ka ni manong mo. Nakuritanin kadagiti ko. Apay nga min aya nga da ka. Umay ka nga rod lakwan itilakok alamos. Gumatang kamutan na. Bangus, tilapia, kun adamo galunggaw. Awan igatang ko. No, adda ingatang yu iti baro alugan nyo. Awan igatang yu iti sidain niya. Katno kape kan asukar ti si daan mi ita. Malaksid no ipautang mo. Naa, anya nga utang asasawa mo, manang. Karugrugi mi pailaan nga glakaw, umutang ka na dagas. Ika nga rod aglako iti sabali. Awan nga rod kwartak. Kun ikamot ani nanang iti kwarta na,
Uray sagpaminsan lang. Tapno adda mo igatang na iti maintenance na. Awan nga rod maited ko. Ay, insend kumot kan kwa na ti picture da ito'y ginatang mi alugan. Na, an-anwan na kumangay ti picture. Anya mo daytan, maestra ka, ngam di mo pa'y matulungan ni nanang ta. Sapay ipanpanakil mo kadagiti kakabagyan tayo ang nagdakil ti swildong. Katpud no, mait. Ammom, numano ti sweldok ita? Amok adakil! 31,320 pesos kada bulan. Na, Sika, mano, ti ganansyam iti day ta panagisur-sur-sur mo kadagiti lamas? Ay, nagmayat katibiyag ni manang mun aya maestra. Nagdakal day tabalay da. Ita, at dapat kabarbaro alugan da. kano nagdelikado. Tinantupay kayat amagasgasan oray basit lang da talugan da. Siyempre mat brand nyo ko naman. Permimot ti kinakuripo na. Kaya't nanguutangan da ito lakot na. Apay nga agpayso asa naging matang. Awang kanong nga rod kwarta na. Oo, isuda pa itimawanan iti kwarta. Ay nalakay, kasanungay. Adupay da ito ilakot na. Pangisursuran tangay kadagitaw. Intan maladaw ako ni Jay Eskwelahan. Aguri ka mata. Pumpunasak pa ito'y baro alugan ko. Ay, unay mo't daytan apa ng punas mo. Punas ka mo't la apunasan. Jak nga rod kahit amarugitan. Ni, adapay tapok na. Ay na, maladaw akon kunak. Sige, aglugan ka nga rodin. Nagado nga artem. Nay. Inayada mo nga irikap aday tari daw na. Ay, pandaram kit din. Agap apura da tao. Unay laki din ay. Nagmayat na talaga no, baro tilugan na niya. Nagadaw ti umapala ka aruba. Brand nyo ko naman. Pandaram mo anyat orasan. Ay, agure ka. Ay, Wan, nagpigad ka? Anya? Bumaba ka tagpigad ka. Na- Marugitan tilugan ka. Ay no, makaungatakan kan. Uno ipampag mo ta sapatos mo. Bumaba ka na. Ay no, bigbigat ang mahay bladakan ka. Ay nalakay, hanggang sa manta na ipaibus tatay lako ta itangaldang. Uwin nga rod, bakit? Iso sulit ng imadayota nagisurusor. Anya ti makunam, nasken ka di anayunan tayo lako ta. Katsikaman. Nayunan talakay. Mariknak ngamin aday to yung ti swerte ta. Apaw, nagwapo na lugan da ito'y paray. Nagpurma. Siyak lang tinakagatang itikas ta nga style paray. Ado nga rod ti umapapal. May sakon kadagiti umapapal paray. Nabayagan nga rapaap ko ti gumatang iti kastoy nga style tilugan kahit. Automatic day ta paray. Nagwapo nga raw. Manungay daytoy. Milyon. Ay, milyon mo ta. Ay. Awampay ti kasta akwartak ita. Nagado kat ti babayadak. Ay, umanay lang nga aprusak day tulugan mo. Op. Nanay. Di mo unay paray. Ay, di mo kunan adakas nga aprusan day tulugan mo pare. Ay, ang mga no matuklap ti pintor na. Narikatain. Ay kat, mingmingak lang arudan Saan mat siguro bawal pare? Hello? Hello. Adaak dito eskwelaan, nanang. Amo kanak ko. Imawagak ata agulawak mutad. Ay nanang, agtumar ka iti agas mo. Apay amasapol nga umawag ka ngay. Nagtumarak mutad. Nga maulawak lata. Ay uminom ka iti danom. Ay anya kayo nanang. Tila aramiden nyo apa nang disturbo kanyak. At dalugan niyo abaraw. Ipandak ko maidya ospital. Anya kayo lakit din. Aya nanang, ospital adagos. Kan may sa, adda kan nila kay ko jalugan me. Awan kanyak.
Laglagi pam dahito ibagakkan ka nanang. Agi na ka ngamin. Sige, babayan. Lakay, isardang mo man dahito kulong-kulong. Ni, apay. Nag-text ni nanang ko, maululaw ka naman Kat, kasan mo nga yan? Mapantapay agi sorsop? Diyan mo mabali na baybayan ni nanang. Kastoy langan ti aramiden ta. Sa akong ti mapan agi sorsor. Kat mapan mo kitaan ni nanang. Day tangarod ti planok lakay. Maglugan akong iti jeep. Tanay, jak mabali na baybayan ni nanang ko. Unay matan, nag-traffic. Anyantot oras nga'y makaawit ta. Ay, rabiin to na. Dahito katirigat na no adalugan. No matraffic ka, ay awanan. Maladaw kalata iti papanam. Kanyang rote kayat mo ita. May mayat ko man no motor ti inalata. Tamakaliklik ta iti traffic. Agreklamo ka pa ila. Di ka kitagyaman, tap apalan data dagiti tao. Mang restaurant taman na rod. Tani, nabannog ako. No agluto akpay, ay awanan. Ay, agtipid ta. Yornungan ta di panghulog ta dito ilugan. Kanya makunkuna car maintenance. Naggastusan. Mapansamat amin asweldo ta iti daytoy alugan. Manon nga aldaw akape kan asukar ti sidsidaan ta. I-confine da ni nanang lakay. Obserbaran da pa'y kano. Agad, kumusta nga iti panagisursur mo? Ay na, swertitan sa kagpaiso bakit? Naipaibos ko man ng tilako ta. Ay, mayat man. Ay, lakay, apay, awan madmadlaw mo. Iti panang tultulong takin ni nanang. Ad-adamit nga agswer-swertita. Tay ko na nga roden, bakit? Ti kinaimbag kadagiti naganak, kat agpay aswerte kadagiti anak. Kastala ti biyag ako nada. Mamati ak iti day talakay. Iso asige lang, bakit? Asikaswam ni nanang. Saan mo abaybayan? Tapno dumteng pa iti adu aswerte iti biyag ta. Delikadong sa bakit ha? Ay, kasapulan sa ti CCTV dito aglawlaw ti balay. CCTV? Taapay? Ay, isuman apaggastusan daytan. Ay na, awanen apulos mabati iti sweldo ta. Tila pampanunutam apaggastusan. Amangan nga rod no da sumbrek amang takaw iti lugan. Isuday ta ti pakadandanagak. Daytala alugan ti pagdandanagam. Apay, di ka madanagan nga awanen ti maigatang iti makantayo. Tajay latan lugan ti paggasgastusam. Mano nga ta ti CCTV. Isugat ti kasapulan dito aglawlaw ti balay. Ito ti problema kita. Aywan gayam, imawag ni Ami. Adda ka no iti ospital ni nanang. Itulod nakman, tamapan ko bisitaan. Ay ag-tricycle ka langin. Awan ti parking lot iti ospital. Ay, agapatan no kasta. Anya ti serbi day taalugan. Kabarbarong agpaiso. Hanggang, ay, nagdelikado kamot apirme. Ti kanto pa itultulot iti eskwilaan nyo. Saan lang Usaram lang day taalugan. Tasikan ti makaammo amang bayad iti hulugan na. Kan makaammo kamatan iti maintenance na. Nasayaat mo, nakaumay ka dito ospital manang. Ay, inkarigata kun ati nagarkila iti tricycle. Nagarkila ka? Kaya di baro alugan nyo ngay. Ay, kat no pag-apaan mi day takan ni manong mo. Kasano, nagdelikado apermi. Kan nagado ti bawal. Ay, kan amom, nagdakkel ti kasapulan a kwarta. Para lang iti dayja alugan. Kastala ti biyag amanang. Nabuslon at talaga no kayat mo tiyag pasikat. Ha? Ay, di mo laam mo, ading ko. Manipod ididimtang dayja alugan. Kanayo nun ti panagapami ka ni manong mo. Sikapay lang ti makaamo ka ni nanang Ay, ada ka di agas na. Ingatanga kun iti agas na. Kasta ka di. Kat, kumusta amat nga ti panagisursursuryo kadagiti lako yo.
Mayat mo't laeng. Ay, wan manang. Ay na, nagswerte kami nga agasawa iti komersyo. Kasta ka di. Adda ka di extram dita. Anya nga extra. Pagbayad ko kuma iti arkilaek apagluganak nga agsubli ja iskwilaan. Ay, awan apulos kwartak si ka. Yururnungak ngamin jay pagbayad min tumanen iti hulog me ijay lugan. Ay, oo na yan. Sige, ikan ka manang. Ang umiing kapay mo't kitaan. Ani nanang? Win sige, intangarudan. Wan manang. Bisitaan mo ni nanang takaasi. Titan gagayem tinaggibusan ti pakasaritaan tayo ita. Anaadaw iti pagsasao ako na. Ti kinaimbag kadagiti naganak ket agpaay aswerte kadagiti anak. Tampok ditoy programa tayo. Kus talatibiyag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken itimot direksyon ni Teresa Calay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo TMPBC Drama Production Center iti DZWT 540 Kanda ito'y ng estasyon. Kas talatibyan! Kas talatibyan! At kami itingkay panang tarabay. At to'y ti pakasaritaan, anaadaw iti pagsasao ako na. Saan ka nga umutang no kayat mulaang ti agpa-impress, ta sigurado akasarunoday ta ket stress. Tampok ditoy programa tayo. Kas talatibiyag! Hoy, Ray, aday bagakan ka. Juanes? Umasidag ka Ay, disturbo ka met. Ada pala kulutek ditadaya. Ag-birthday nila kay Kuinton umay alawas. Ha? Ay, bongga! Imbitado ka niya. Umaya ka. Isungarod adamagak ti Facebook mo. Tapno maiad ka ijay aramidak a GC. GC? Group chat. Ay, bongga! Ada pa GC at talaga, Kasapulan nga agsasarita tayo no asino ti umatenda. Ay na, basta siya umayak. Amumat kanya ako na pinangan. Ay, day tati paborito. Kahit anya nga ti FB account mo. O sige, i-add na. Pot-pot. Anya? Itay pulatan ati pot. Anya ang klase nga FB account data. Ay na, i-type mo ang ti pot. Pot. Pot-pot. Ay po na yan. Siya malangan di mangi-type. Nagado a reklamom. Oy, Ibing. Andito na akis. Kahit, anya ita, Agpakulot ka matan kapakpakulot ko pa lang, hindi na palabas sa lawas. Kulot pa lang tibuok ko, Kulot ngagpaiso. Ngamni, nagangrag kaya. Pastra ka naman ita balayo, tapapintasan ka. Ay, ada nila kay ko. Man ano kuma? Apay, saan ka di akayat nila kay mo apumintas ti misis na? Ken may masapol nga agpapintas ka, girl. Agpa-birthday ni Lydia. Ha? Agpa-birthday gayam. Apay nga, adinak inimbitaran. Don't worry. Ibaga nga iraman na kay chat group tayo tapno ma-update ka. Ala na, basta ka na kun. Kulutag tabuok mo. Di ka madanagan. Ta 50% ti discount mo. Pakulot adi kala maumuma. Kas kala agrup-rupa anigritan. Na, masapol nga agpapintasak tagpa-birthday ka no ni Lydia. Ay, Ibeng. Uray niya pa iti aramidam saan ka pumintas. Ay, ikan nakit din iti pagbayad ko kanire. May sama day ta bakla. Ay, jakman amo. No apay akas talauna iti panagtalag mo kunkwana. Tapay manan. Kino nagnisit akas lanwang.
Saan na abagay ti agbakla? Ay na, saan samat akayat nilakay mo ti kaaddak dito balayo? Kuskusilapan na kaya. Sikakit di mo. Talaga akas talaang timata nila kay ko. Oh? Kaslag kuskusilap. Sa bagay matkit di kasla pang kiss nilakay mo. Ay, agtal na ka man. Ah. Di mo mo't uyawan nila kay ko Ay, sorry na Ay, nagwapo kaya nilakay mo. Katwan mo. Adtoy je bayad ko iti kinulot mo abok ko. Agyaman nak ebeng. Bayam, talumaba sa kidi balay dalidya. Ta ibagang kay raman na ka iti group chat. Na, naglukon da ito'y are. Bakit? Kagluto na. Ay na. Tila ichachat na da ito'y mat, Alija. Wrong spelling. Ay, kagluto, Ipeng. Nay, dapay mo't kilaban. Kilaban man nanti kanan. Ipapudot mo na. Ay, nagmalmalam a cellphone tig mo. Makichachatak nga ro dito'y group chat me. Group chat. Para iti niya. Nalipatam ka din ti birthday tila kay ni Lydia. Ah, Inka ipapudutan atay kilaban. Ta makichatak pa'y. Ibeng, agpartigayam ti asawa ni Lydia. Nay, kasano nga amom nana? Kat awan kamot ijay group chat me. Jak amo na ita group chat aday ta. Jak tupay amo ti agsilpon. Nakadamagan nyo nga rod ngay. Nagado apa kichismisan. Masapul pa'y aya maadaan ka iti group chat. Kat, imbitado kayaw. Ay, uray sana ka imbitado. Mapanaklata. Ay, masapul nga adda ka ijay group chat. Tapno ammom, no anya ti ited mo a regalo, nana. Regalo? Uso pa'y ay ati regalo? Kaya't yu asawan, saan kayo nga agregalo? Mapanak tulatan makipangan. Adula amin day ta regalo. Ay na, bunggagayam at talaga ti birthday nila kay mo, Lydia. Agasa man day talitsyon nga oink, oink, oink. Kun 3 layers a cake. Ay na, nabasa magayam ijay GC. Ano fa? Kat ija pa'y covered court, di pa kaangayan na. Siyempre ado nga minti umatender a bisitang. Ay, ado Asino ngay? Umay ni Mayor. Ay! Jay gwapo a mayor. Wen, kan inimbitarakmat ni Governor. Ay, bongga! Ayun gayam, amom ka di tinumber ni President. President! Asino a president? Kan ni Presidente Ay! Ang bongga-bongga naman! Oray ni president, imbitaran? Iso nga rod adamdamagak tinumber na. Ay, i-chat mo i-JGC. Ang mga noam mo dagiti kakadwa tayo. O anya, mamatikan asahanak abasta-basta. Ray, umay ka man ditoy. Ay, Ray na tinagan ko! Sana Ray? Abay, di mo makita aya i-JGC Ray na tinagan ko? Reyna, no Reyna. Apay, pudno ka di da i-chat ni Lydia ijay group chat. Ay na, isumat ti kunana. Ay, umay ka no da mayor kan governor iji birthday nila kay na. Ay, pudno gayam. Umay sapay ni presidente. Oh, grabe. Kasla state dinner mo ti mapasamak. Saanan asinsinan a birthday? Ay, kasanungay. Kasapulan ka ding aggaon tayo? Ha? Amangan ngamin no ipagarup da a caterer tayo, no saan tayo nga aggaon? Ay, oo nga ano. Ay, aguray ka. Damagag tuman ijay GC tayo dayta. Kasanungay no umay ni presidente. Ada nga ta pa-red carpet na? Ay,
Sigurado Adan tupay fireworks na. Ray, intan aagkita iti marentaan agawn. Ayaw na niya. Tani, dandanin niya birthday. Ne, isumot dahi tan ni Pare William. Ay, diya birthday? Ay, kantaan ta. O sige, O, sige. kablaawan ta. Agbilang ak iti talo. 1, 2, song, go! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Nakamuan siya ka birthday. Ay, saan mo nga mo? Ni bakit mo? Anya ka dayjayan na ya. Taimpakaammu naman Ay, umay kami to Ay, agasan man. Umay kami maki-birthday. Ta umay kanumot dagiti opisyal. Sino nga opisyal? Kat no umay pay gayam ni President. Ha? President? Presidente ti Pilipinas? Ay, aguray kayo man. Diyan ka mo deta sige, panawang kayong tagawid Ha? Tindak man kasarita ni bakit ko. Tila aramidin na. Saan amabalin nga umay maki-birthday? Dagiti saan anak kagawn, nana? Ay, masapul ang nakagawn. Katuan, day ta tinagtutungtungan ni iti GC. Ay, jak man lang amo dayta. Siyempre, awan ka ngamin ijay GC mi. Ay, kasanungay katawan mo't gown ka. Agkita ka iti gown mo, nana. Kan masapon anang isit ti sapatos mo with heels. Ha? Ay, daytakit din. Pangalalaak nga iti heels anang isit. Kunak nga umayak lamang hipangan. Kanagisuupot ko ma iti pansay. Lydia! Lydia! Anya jay nadamag ko nga umay da mayor kan governor? Umay da inton birthday. Umay pa hindi presidente, Anya day tangar aramidam, Lydia. Apay, di mo kayat nga umay dagiti politiko inton birthday. Sikat ka no kas jay lakangay. Agpasikat ka man ako nakon. Italaang mat ngagpasikat Idi pay, nalaing kan ngagpasikat. Kunamlan, asino ka? Apay, baknang ka? At kwarta ma, pagpasikat mo. Bayam ka di asyak ti mang plano iti birthday. Pangalam ko may ti kwarta agastusan. Isungarod anaglaw na. Anya? Naglon ka? Manen? Una, tapno da pag-birthday lakay. Kaya dapay utang mo ide, asan mo nabayadan? Nga uray da kala imbar barangay. At dayamat. Di ka man naging didiam mo. Nakipimpinungot kan to pa ide. Ay nalakay, nalipata kung dito'y panunot ko. Ay, Lydia. Oy, tandaan nam dito yung ibagakin ka Saan ka nga umutang? No kayat mo lang ti agpa-impress. Ta sigurado, kasaruno day taket stress. Pare, happy birthday Kaano ka din di birthday? Ay, tal na ka man pare. Nalipata kong ti birthday. Kano ibagbagada nga umay da mayor, governor. Ken oray sa kanon ni presidente ko umay. Agkasam that's ngay. Ni bakit ko ti akin aramid iti dayta? Ay, agasam man di bagbagana asaganam. May sa alitsyon a baboy, may sa alitsyon a baka. Ay, Talo alir kano pa akik. Ay sus, nagadugahan ti kwartayo pare. jakto pa'y kaya ta sa ganaan ti birthday. Umay kamin to Agasam may taaggaon pa'y dagiti babae. Awan ti mapasama ka birthday pare. Awan. Apay nga awan? Basta awak man. Awan mo ti update ni Lydia, ijay group chat tayo. Wen nga ron. Kanayon mo tin anak ka offline. Kasanungay jay gown. Sapay na ipareserve tan. Ay, jak mo tin makikita ni Lydia, di balay dang. Napanan na nga ta. Amangan ano na pa na insagana di covered court. Apaka angayan ti birthday nila kay na. Ay wanan niya. Ay, agasem ngay. The mayor, gobernador, kan
President kat umay. Anya tinararamid mo? Saan da kanon nga i-release jaylon ko? Nasaya at dukasta. Ha? Stika ti aking bason. Anya tinaramid mo? Ha? Napan ko lang ba't kinasarita ti manager jay paglunam ko ma? Imbagak asaan da ka apautangan. Anya? Apay hinaramid mo dayta? Para kin ka dayto nga aramidag. Para iti birthday. No kayat mo lang tagpasikat, sanain. Oray saan akong nga birthday. Ay, anya lang ang tirupak nga ipakita kadagiti inimbitarak. Siya kung ti kababain. Mabahinak pa yun iti group chat me. Bayam, sagay sa ida kadag iti babalayda. Tainak ibaga asaanin amatuloy ti birthday. Anya? Saanin na masapol ti group chat. Ta personal ko amapan kasarita ida. Ay, awanan tirupak nga ipakita ka na kwada. Basol mau! Basol mau! Basol mau! Ay, saanin ang matuloy tay birthday? Saanin nana, awan ti maangay a birthday. Ay, sayang. Sapay, ikarigatak pa'y kumatimapan mang bayad iti gown. Saanin na masapaw, lapag gastusan nyo dayta. Apay, nagbabawi kan nga ag birthday. Ipuspon ko pa lang ti birthday, nana. Ay, mabalin ka di nga ipuspon ti birthday. Una, narigat apilito, intado ti utang may. Ay, sabagay ba't kit di pudno day takino ng barok. Panawan kayo nana Tamapan ko ibaga kadagiti daduma na imbitaran, asaanin ang matuloy ti birthday. Ay katuan barok. Ay kaanyagay nga rod. Wanan Titan gagayem, tinaggibusan, ti pakasaritaan tayo ita, anaadaw iti pagsasao ako nana. Saan ka nga umutang, no kayat mulaeng ti agpa-impress, ta sigurado akasarunuday ta ket stress. Tampok ditoy, programa tayo. Kas talatibiyag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken itimet direksyon ni Teresa Kalay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo. TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Kas talatibiyag. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay. Kas talatibiyag. Ket ita, adto'y ti pakasaritaan anaadaw iti pagsasao ako nana. Ti irresponsable nga asawa, agbisin ti pamilya na. Tampok dito'y programa tayo. Kas talatibiyag. Ay na, Mari LV. Nagadupay lang day talalabaam. Ay, hun nga rod maray. Agmalmalumak samutin nga aglaba dito'y bubong. Nalabsan ka itay agsapang aglablaba. Aging ka ita, malumang. Aglablaba ka pailaan. Ay, naurnong nga mintimurong mi maray. Sapay di mo na sumangputin nila kay ko. Urayam nila kay mo. Hun tatay gatangan na asidaon may maray. Kano na barbartak iji kantina. Isupay ko matibagakan ka. Taing kayawid. Pinanawan lagi ti kakadwana nga agiinom ijay. Ha? Unay mo din. No kasta, inginom naman amin na, injay sweldo na. Inkakitaan nga min Nabarbartak nila kay mo. Iso nga inkayawid. Ay, lakay. Agreeng ka, taagawid tan. Agawid tan. Lablab sanda ka dagiti tattao dito. Hindi ka lang mabain. Awan, bibiyang ka, wakada kita tao. Ay, inis wampay tapantalong ko. Tumakder kan. Makatutulugak nga raw. Ayan, Jesweldom. Awan igatang itibagas kan si Daon.
Sandan sapay ngayon to di barya ka. Damaga man di aglaklako dito yung kantina di baryak. Ay, anya, Maria. Ay, isukit di ate da utang na. Anya, nakautang pa'y nila kay ikaw, nana. Kat no nagado ti ginatang na nga arak. Kasano, saan mo't ngamin asar dengan dagiti pada na nga artek. Kinan kantsawan da. Iso agimatang mata, nagimatang. Di ko malinakwan Awanin apulos na bati ang sweldo na. Ha? Ay, basol ko pa'y gayam. Ay, kaya't kumata, makalakaw. Ay, anda 500 a balance na. Ay, awan pagbayad ko, nana. Isunto ti singirin niyo. Ay, naskan nagbayad na dagos. Tawan pag-purchase ko, itilakaw. Nayawid mo nila kay mo? Wan mare, ay na, nagrigat ko ngay nyawin. Isukat ti kunak. Imbag nila kay mo tasan-san nga gininom. Padasan na. Saan ka di numero 1 met iding artek nila kay mo? Ay, perme Pasaray mapan kusuk-sukunin ije kabangibang a barangay. Saan samot kan nga gininom ita? Un mare, diritso awi doon. Kalpasan ti trabaho na. Saanin a dumagdagas ije pag-iinuman da. Ay, nagsingputan ngay no kasna. Apay, anya ti inaramid mo ta nagbalbaliw anamin pinsan. Kaya't mo ama-amuan ti sikrito, maray. Anya day ta sekrito, mare. Ibagaman. Kinigtot ko Kinigtot mo nila kay mo? Day talaang tinaramid mo kat nagbalbaliwan adagos? Awan pa'y bagas! Awan pa'y balunan dagiti ubing ija iskwelaan! Nay, saksama ti paspasagitan bakit? Nasaya at nakadlaw ka! Salbag ka! Day talaagin inom ti mong aramidan! Inawis dak nga rod dagiti babarkadak. Sadak kinantsawan. Kat nagtakantyaw ka mat! Ita, da kami a pamilyam ti awan kanin na! Mapan ka pailaang umutang kadatatang kananang. Ay mabainak! Namin anon ang mapanak umututang kadakwada? Naganak kumat ida, pagbainam kuma. Kat, mabainak nga road. Kuskusila pandakpaikit din Ay, mapanak man lag trabahon. Bumali ka ijay bus mo, tane, awan ikatang itibagas. Mabisinan kami a pamilyam. Nana, saan ka din nga umut-utang ni Kumari LV dito'y kantinam? Ay, jak pa utangan. Aging gay ti di na mabayadan jay balance nila kay na dito'y kantina. Ay, adda balance nila kay na? Manungay. Ay, 5 gasot. Order nga order idi iti arak. Angam na ibus mo gaya man ti kwartana. Kaano da ita? Idi na uday, nagiinom da ditoy. Day takot tirigat na, nuartok ti asawa. Imbagkan ka tasaanin nga agin inom nila kay mo. Saanin, nana? Talaga nga insardeng na, ti aginom. Ay, isurum man mat kan ni Elbay. Noan niya ti inaramid mo. No apay nagbalbaliw nila kay na. Imbagakan kwa na, nana. Bareng ano surutan na. Imalikan sama ka ni boss. Uwan paray, 1,000 lang. Ano kasta, aginom tayo manan Ay, itad ko da ito yung kinimisis ko paray. Oho, di ka man. Apay under ka. Eh, saan mo ta? Apay nga rod ta amin nga ibaga ni bakat mo kasurutan. Sa anak nga under. No saan ka nga under? Inte aginom. Ilibre na kami mo ita. Tagitilangan, babarkada may di lugar nyo, ti libre. Ang, kasano nga ino agungat ni bakit ko? Under ka talaga. Mabutang ka ni bagat mo niya. Ay, sana. Apay kumakabutang ko ni bakit ka. Sige. Intayo, aginom. Tapno ipanagnag ka, sa anak nga under. Kasta. Panagna ka, masikakit malalaki. Asikati ari iti pagtangan nyo. Awan manin nila kay Mon. Saan manin ang nagawidan? Awan nga rod manin, maray. Pinaras mo ka din, imbagakan ka nga ramidam. Saan pa'y maray? Padasam
Mayat ko naktumat. Jak kumakayat ta allergy ak iti arak. Si kaman pa'y laang ti tao nga da allergy na iti arak. Ay nawon maray, naglakaak ang mabarbarte. Kat di mayat. Basit lang nga inumom na bartekan. Jak tukot ang muntar aramidak na mabarte ka. Sige mare, aginom ka. Tainton mabarteg ka. Siyak ti makaam mo amang ibaga kanila kay mo. Tulungan nak maray. Katuan Kayat ka atulungan. Ay, sumipngit-mit gayaman mga pards. Gagangay na. Ay, saan ka di pa tumakdar? Agawid ako man. Dito yung kwarta ngay gatang ni bakit iti bagas. Apay, pa'y nabati ako rata. Pa'y nabati apay bandre, DJ binalik ka sa ngaribo. Inom tayo amin na. Ay, sana pare. Huwag din. Yawa mo kanyak dito kwarta. Siyak tayo gumatang. Saan ka kadiyaman din nagan? Amo ni bakit mo ti mangipamuspusan iti kaninda? Ang kasano ngay no mabarte kak. Medyo adayo pa iti balay me. Siyak ti maka mo. Itulod kan to. Pare, sigurado ka dito iti balay me. Sigurado pare. Sabi nga awan ni bakit ko amang sabat kanya. Nakaturog siguro na. Kastaya. Iso, maturog ka ni ti papak dito ruwar di balayo, ha? Nagyaman na kiti panang itulod mo kanya ka pare. Sige. Agawid na mo tayo. Apay nga taad di nakmatla riinganan ni bakit kaw? Sigaw, ano riingan nak? Adan nakasagana an alamiis adanom. Ta sigurado nga dahang over kaw. Iso daytan. Mangagkuti aring padak na. Agin tuturugak. Kan agin uungitak. Ta sigurado adamagan na no ayan ti binalik a kwarta. Iso daytan. Pare Prudensyao. Ha? Hoy, paray. Uy, nakaring ka day? Ni, apay ngay mare. Si kamot ang timang ririing kanyak. Ikwa nga, main. Ni bakit ko ngay? Apay, nasangputam dito'y balayo, ni bakit mo? Ay, jak nga rod nadlaw. Tanabarte ka kanagawaid. Ikwa. Saan mo nasangputan ni bakit mo? Gaputa. Gaputan niya. Ikano nagpatpat na gagin inom. Anya? Nakigtot ka anya. Ay, permi Ay, saan mo't nga gininom ni bakit ko? Gapo siguro iti permi sakit tinakam na kan ka. Iso ang naginom. Kat, nayan nga roden ngay. Biro ko mo't gaya man niya. Siyempre asawa. Ay, isunday ta sumungad. Kabaalan na mo't gayam tag may sa nga agawaid. Ni bakit ko dahi ta? I was dancing Nabarta ka? with my darling. Hindi ko na. Sige lang, tamo na tiyaginom, ha? Mayat gayam te mabarta ka niya. Isumilagayam maganayan ka mabarta. Anya, kayat mo ta. Agya talaka Ay, sumardeng ka man. Oh my kakid. Ay, hindi nakiguyod. Duwata nga. Ginom. Oh my kakid din. Ay, sumardeng ka, Elve. Mangibabayin ka. Was dancing with my darling. Naglaing mo't gayam nga ang kanta ni Kumarik Papanan na ngay. Ay, kat mapanagsala-sala dita kalsada Ay! Elve! Agsubli ka! Di nakibabay na kasta! Ay, awanan. Agpada kayon nga artek kan ni bakit mo. Si kanto, mat nga men. Apay pabasulan nak.
Di mo ngamin kayat kang balbaliw. Iso at tinulad na ka. Payman, tamapan ko surutan. Hoy, bakit? Umunig tandit abalay. Di ka mangipabain. Ay. Kastagayam no mabartak ni bakit mo, Prudensyaw. Agsala-sala kan agkanta. Santaw, agsangit kan agkatakatawa. Di yung kumamot katawaan ni bakit ko Kan nakakatkatawa magayam. Nayawid ko lang arudan. Hey, tinulad na kalaang. Taartek ka mo ngamin. Umayak lang gumatang itibagas, nana. Ay si kantagluto, Prudensyaw. Kapilitan na tani. Nabartak mat di bakit ka? Katsak mat ririribukan na. Na. Kung naman nakaturong ni bakit mo, rimwar mo't ijabalayaw nga kankanta. Yan ang nagagat-gatanga kabagas. Tamapan ko anawan ni bakit ka, tanay, nakababay na talagaan. Mapansamanin makinumain. Aguray ka tay, supot ka. Unay katikas tuyan. Ay na, apay, di mo ayaam mo, jay pagsasao ako na, barok. Kunana, ti irresponsable nga asawa, agbisen ti pamilya na. Iso nga imbes nga arak ditoy, arak dita tigatangam, ay jaykit di kanunyo tigatangam. Agbalin kakit di a responsable, a padre di pamilya. Huwin nga rod nana. Para kanyak at talaga dahi ta pagsasaw. Oh, atuyen jay bagas. Ingka agluton, kang ingka anawaan ni bakit mo. Agawitan ko nak na eh. Abayap, bagawitin na. Dando pa yung mga wawis kanyak nga, ginamay kayo. Ay di ka lang mabain. Bimabayan ka. Quits talang lakay. Agpadpadataytan nga. Artak! Sige, isardeng kun ti aginom. Iso nga isardeng mo matan ti aginom. Nitak kinipato. Napandanag paritrato. Agawitan ko na. Nagbayat ti mapartag. O anya, epektibo mo't laang, diyan surokan ka. Ay namare, epektibo. Masapsapa paikit din nga agaw awid nila kay ko. Tamabutang nga amangan numapanak makiinom. Nakigtot mo talaga Di kalatan agtagtagari Wun siyak pa'y kati ko nam. Tinapatag, natulungan ka. O sige mare, inak mangisaangan tani. Huston to inton sumangpet nila kay ko. Si daun to laangan tilutwag. Ay kat padigwan naktumot tan Ayun amare, dahil talaga yam. Lukatam to adagos numayak agtuktok inton madamdama jebalayuan. Wen, inay, aday ta nila kay mo. Anda talaga ginatang na si daon niyo. Kung naktumat kan ka, Maray. Sige, agawid ako. Ay kawan Maray. Sige, agawid kan. Un, Maray, panawan kan dito'y dalang. Titan gagayem tinaggibusan ti pakasaritaan tayo ita. Anaadaw iti pagsasao ako nana. Ti responsable nga asawa. Agbisin ti pamilya na. Tampok dito'y programa tayo. Kas talatibiyag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon ni Teresa Calay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo. TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy ng estasyon. Kas talatibiyag.
Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.